अहानबद मरुइब पाउ दोलाई थाबी खुल के IDP सिंह मयूम द लेजरगे हाइना सिक्योरिटी फोर्स का मुकनरब मतुंग द दोलाई थाबी खुल यौरुरे सिक्योरिटी फोर्स ना तांथोरखरे खोंजंग चंगसिलिबा IDP सिंह सिक्योरिटी फोर्स का चाउना मुकनब थोखरे असोपन यावखरे सिक्योरिटी फोर्स ना सगोलमांग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर टियर गैस काप्सिनखरे सगोलमांग CAC हॉस्पिटल द टियर गैस काप्सिनबद चेनबा पुलिस पर्सनल सिंगी मथक्ता एक्शन लौखतकदबनी हाइना MLA लोकेश्वर ना हाइखरे अमदी संगाई फेस्टिवल का मरी लेना ngasiदगी संगाई फिल्म फेस्टिवल होदोखरे खुरुमजरी ISTB बु मिरेंग ताबिरिबा पुमनमक पुतराम नोकचरी हौजिपाउ सनोनि बिजरी कुमजा लिसिंग अनि कुनगा हुमदगी मेगी अहुमदगी मसागी मयुमदा चंगबा फंगदना रिलीफ कैंप ते लेरिबा दोलाई थाबी खुंजा सिंह अतै खुलगी IDP सिंह लोइनेना ngasi मसागी खुल यौरुरे मसिंग यामलबा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना दोलाई थाबी खुल यौरबा खुंजा सिंह नोमई अमदी टियर गैस काप्तना तांथोरखरे थौदोदुदा IDP मंगा सोकले मणिपुर पुलिस अमदी सेंट्रल फोर्स की गाड़ी क्या मंगाता थोखरे इकौ यंखुमान साधु लंपाकना चिंबगी रिलीफ कैंप ते लेरिबा खुंजा सिंहना मणिपुर लेंगांगना संगाई फेस्टिवल सिंदना तंगदु लैताबा पुरकले हाइबगी खुदम पीरबनिना युमदा हंजिनजरगे हाइना चंगबा होरखी खुंजा सिंह अदु दोलाई थाबी बरास सिक्योरिटी सिंह नागबो बफर जोन की गेट नमखाइरगा दोलाई थाबी मखाले कै फाव यौसिनखी खुंजा खरदी दोलाई थाबी अवांग लेकै फाव यौबसु यावनखी चही अनि हेन उब फंगलुद्रबा कुकी सिंह मई थादोख्रब युम उब फंगबदा खुंजा सिंह थमोय शोकना कप यावनखी तोंगान तोंगान बा खुलगी खुंजा सिंह अदुदा सिक्योरिटी का मुकनारकपदगी मफम अदुदगी तांथोरखी हिरामस्ता पाउदा ममा अखोई की टारगेट ऑफ द बने पीस ले रहा है ना संगाई फेस्टिवल पाथोकने अदुना अखोई पीस ततने अखोई बाइलेंस जाओगे होकिबा 2023 की मेगी तारीख अहुमदगी हाइबा खुंडा कोकेलगी मनुंग चना लाइबा इकौ यंखुमान दोलाई थाबी मरेमपाल फदु लंपाक चंगला मफमसिंग असे मैtai खुंग याम ननना लेरगा चंग मंगमदना लाखनि अदु ngasiदी ओ संगाई फेस्टिवल सिलबनिना हाइबा खुनसिंग असे चंगभम थोइ हाइदुना नहान मखै अखोई रिलीफ कैंप लैदुना अवाब क्या खाइबा खुंजासिना हाइबा दोलाई थाबी बेरेस द सिदगिदि नहागदि बफर जोन हादना चंग मंगमदना चंगहनदना लेरकदो हुजिक्ति चंगने सेंट्रल फोर्सना नहागै सिदगी हाइबा मफम सिदगिदि मिtai चंगो यारोय हाइबा सिगी ngakhay sigi wangda mitai khun mayam amad leiragasu hariba khun singa ju da changma yagiro hedna phatna thanamada ngasi di changne 2023 की मे की तारीख अहुमदा अखोई खंगहौदना थोलखिबा दुगुम इरांग अदुना मरम ओरकांदा दोलाई थाबी हाइबा खुल असिजु कुकी सिंह तांथोरक्तना हाइबा मफम असिदा लेरम खुंजा सिंह खै थवाई खुबाक हापतना चेलबा मतुंदा हुजिबोकसे खै रिलीफ कैंप दा लेरिबनि ngasi ji अखोई मयाम की इहौदगी रिलीफ कैंप दा लेरिबा खुंजा सिंहना संगाई फेस्टिवल पांथोकपा यारबनिना लमदम असिदा तंगलु लैताबा हाइबदो यौरक्तबनिना खै इसागी खुंद ससरगे हादना दोलाई थाबी मखाले कायदगे हुजे के युम चंगनी हादना लाइबा खुंजा अनमन मफम असिदा लेपतना लैरि सिक्योरिटी फोर्सना हाइबा मफम असिदगी अवांगमदो ससलगदी हेना खुदोंग थिबा थोकपा याय हादना गय सेक्शन वा थमना थम्मी खुंजा खरदी गय मांगजंगना गय मांग थागिबा कांगुदी दोलाई थाबी अवांग लेकायदि यौसनगरे हाइबा खुल असिगी अमु अवांगलमदा खै यंखुमान हाइदना मिtai खुलम लैरि अदुग इकौना खै मिtai खुन ताबा अरोइबा अदु हारिबा कना इकौदगिदि साइखुन तागदरिबिन असुमना खैगी मतम कुइना थादोक्तन लाबा खुल असे हुजिक्ति यावरे अदु खुंजासिंगना हंगाइबो वाफमदि हौजिक चंगाइबा असि तांथोगदु चटलरोय हाइबो वाफम असे यामना कन्न थमै ओजे अखोई IDP सिंगि इसा इसागी युमदा चंगजरगेन लाखने अदुबो सुनाइबा सेंट्रल फोर्स स्टेट फोर्सिंग सिना लाइव IDP सिंग सिना लोइनबा गा थमिरा अदुगा सम माइकेरोम दा कुकी नाम लाइव कुकी रोम दि माइ ओसन दबेदा अखोई IDP रोम ओसलगा थमिरे सि मसी करमबा स्टेट अमचु सेंट्रल फोर्स की करी प्लान नो मसी अथु मतमदा IDP सिंग सरक्टगिन साइड अनमोचि कंट्रोल तो बिहाव हम थम लाइक जे सेंट्रल फोर्सिंग से माइके सि समनाकंदा ओनबियो अखोई दि सागी हक तानजब लाक्सब इसागी युम संजरगे सरकारना शांति लेरे कुमै हराव तो रबनि सागी युम संजरगे हन लाखने मफम जिंगसी समाय तरखोन संगमंगम कोइसि अखोनि फाइदे लेपा लाइक फबने अमसुंग माइ पार्कने अखोइ माइ खनजै अखोइदि यारगे अखोइदि सुम लेजरगे मोइना सिक्युरिटी लेजिंग अखोइ गांगना बिम दमक्तना ट्राइ बिसि अखोइ मोइ मथक्ता इ हनिने IDP सिंग संगपजिदा यामना नगना हाइबा मफम असिदगी मीटर 200 मु लापना अबै कुकी संगपदगी
हारिबा कुकीसिंग तांथोकपियो हाबने खुंजासिंग हाइना अखोई मखोइना अयप पिरकनो हाबने लाइबा आईडीपी सिंग कुकी तालुरगे हाबगी वखम खैनते यावदे अदु सेंट्रल फोर्सना अतमना आईडीपी सिंग सिदगी चंग यारोय हाबगी कुना दम लेबा असुंदगी चंगकना कैनता हाइदबना मरम कांदा को याम इंग चेना लाखरंबा खुंजासिंग की सिदन उरिबसे की मे की तारीख अहुमदगी चंग फंगदना लाबा दोलाई थाबी खुनगी सक्तम अमने हुजे उरिबसे खुंजासिंगना लैबा याद्रगसु क्याम हराउना अखोय चंगनरी चाही अहु सुरकदोय उरक्तबगा सी खतंग चंगकपजिते क्याम नगक फंगन वाइतबा फावनि यारगदि खरा थुन चंगहन बिनामा हाइजरि सामरी मंगा मगा लैरे सी चाही अनि हारे सरकारना जुम्बे चंगनबगी अयाबा पिगदरा हारगा मोइना संगाइ खुसेबे पांगो अलैरे खमते को खुजागी लासन लैया इसागा युम अदे चाही अहुम थादोरो मतुंगदा उबजिदे करी फाबिगे पुनिंग यामना नुसी कारा सिद माइले रबसिको नि यामना नुसी पुनिंग याम नुसी कबनी लेरिबा सरकार सिना हाबसे डिसेंबर थादा दोलाई थाबी से मोनि संहनगनि हाबकी टारगेट तवे हाबनी अदुबु ngasi स्पोर्ट टु संगु कांदति इट्स ऑलमोस्ट ब्लैंक लोइनमक मोंसों ओरगल लेमे मसी थाजनाय कैसु ओइदे अदुने यारगदि मसी सरकार फिकिबा थाजबदो अथुबो मतम ओंथोपियो ngasi gi थौदो अदुदा याम थीना थमोय सोना पेन दबा हारगदि अखोय स्टेट कमांडोना प्रोटेस्टर अंगांग अनि मोइदा ताना फुबिरगा मकोकता लिसैना कल्लगा सोगा हुजिक हॉस्पिटलाइज तौरग लेरि हारिबा सिंगसी अखोय gi मैतै gi प्रोटेस्टर सिंगना खितंग पेंजा दबदा खितंग इसागी डेमोक्रेटिक राइट तानबदा असुक यामना अखोयबो ह्यूमिलेट तौरगा फुबिबा चबिबा तौबसा अखोयना मोइदा करी लानखिबगिनो अखोयना सरकारदा करी लालुबगी दमकता अखोयबा असुक यामना लमदमसिगी प्रजा नत्रबगुमना मोइना अखोयदा फुबि चबिबा तौबिरिबसि करी मरमगिनो इम्फाल ईस्ट की एसपी यावबा मसिंग यामबा स्टेट अमदी सेंट्रल फोर्स की कांगबु मना सगोलमांग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दा अतमदना टियर गैस कापसिनख्रे थौदो सिंग असि नुंथिल पुंग अहुम लोम ताबदा थोखिबनी थौदो सिंग असि दोलाई थाबीदा आईडीपी सिंग चंगसिनबगा मरी लेना आईडीपी अमदी सिक्योरिटी सिंग मुकनरकपदगी सिक्योरिटी सिंगना टियर गैस अमदी नोंमै ब्लैंक फायर तौबा अमदी खोंजंगदा सरुक याखिबा सिंगना सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी क्या अमांगता थोखरबा मतुंगदनी थौदोदुदा खुंजा मंगा सोकपदगी हॉस्पिटल अदुदा लाइकनदुना लाखी हॉस्पिटल गेट मयादा पाउमी सिंगना खुंजा खरगी इंटरव्यू लौरिंगेदा डीएसपी अमना मांग थाना लाखलगा टियर गैस कापा होरखी मखोयगी मरक्तगी पुलिस पर्सनल अमना अतमना हॉस्पिटल कैंपस मनुंगदा टियर गैस कापसिनखी थौदोदुगी मतंगदा खनबा पाउदमा दोलाई थाबी मनुंग ngak seluba security force punamok thole makhona dolai thabi khundagi kapa ka tholokuna sagomang khewada leiba koi community health center mamang yorokujida yamna ngakpadi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯈꯔ ꯌꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯈꯔꯒ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯇꯤꯌꯥꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯛꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯇꯤꯌꯥꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯅꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯗ ꯎꯁꯤꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯤ Manipur police na asmana akhoi gi hospital na bakta khak tabida ya gas kap pajida manung da lerba anaba agi atai tai khunja sina kai kai khungdok bagi har yek che moi leina khoi la sang thoi ngu bagi kai dang na duina akhoi ju pula bhat pi ro ba khoi lai ning tre ba relic pem da khoi kha ba ya ba khang e akhoi sa kai da ro ing duina akhoi yam da sang ning ne salu ba ne ado ba sang ba ngam tre khoi lai ning tre akhoi ni khara soi ba je kan sana bagi hospital na porak ba bukta hospital na bukta khoi kharak ba ngam na ba kai sarkar no ba khoi ing bagi kan na tre ba khoi anaba akhoi ngasi soga sangai ba makhoi mari manga khaksira hospital je lairi bje atopa hana kari laina aruba laina kai kai atopa mayam lerangani makhoi di kaimta khandabra haibo wafam asini adna akhoi gi sidadi lai sidi OPD gi patient ju lai aduga inpatient oni su laiba patient adum yawrini adna ngasi akhoi gi lakpa sida mental issue lairaga lakpa ju yawi fever tawraga lakpa ju yawi asopon tawraga lakpa ju yawi adra do lai thabi da ngasi amna khoi nungai ta thokdok thokpa sida khoi gi sigi anaba already ki thokdok sida sopan yawraba mi mari mo khoi laikan naraga laibani ado khoina laikan naringai sida khoina somna kandagi tear gas ka kapa hospital je tasalakpagi manakta tasalakpagi da amuna khoida muna mental akhoida su thabak tawbu jo khoida apanba oi aduga khoi staff mayam ju khoi chen chen na bajida khoida nungai ta basidi yam unfortunate oiba accident ne naina logjage sigisi lan manung di hospital di phana kanba lan orga sokte haina balai relief camp da awaba khang laiba khunja sing de ngasi di akhoi manipur da sangai festival pangthok ta tangdu leita bagi khudam adu urabani na akhoi yum da hanjarage haduna changu matam da tiar gas kapga tanthorokpa asumna tiar gas kapga tanthoroba khunja sing do aso apan jawdagi hospital da laire hospital da laibi da amu layeng jagina lairba matang asida bokta atamnana tiar gas kapsandana olakpajidadi khunja amadi lairiba hospital asigi staff sing amata penadre adu khunja singnadi kaidi hairba ngamgani asuk yamna sahi ahum hena awaba khanga obukta yengduna leiba ngamaba laingak asida asum wayen ama piba ngamgadra haiba wahang asidi hangi masimakti tawrga leiba pakhumni mara leiba khudimak nena lawrakanda masi action lokhatragadi tungda amuba dakpham ama laingakta soina leihogni haiba wafam ji soidraba wafam amani habji thamjage Ajit Tehak Thabamandi Gagan Sarmaga Luna Pokdam Jeriba Nithagan Sanaja Mitai Sagomang Khewa ISTV News. Relief camp to Lady Badolai Thabi, Kunja Singna, Lamgi Khazna Tiri Badolai Thabi Lokon, Sakangdaba Singna Low Uhalamle, Dolai Thabi Kulgi Kunjaman Fongdorakpada, OBC Yauba Ate Document Sing, Tanabada, Lamgi Khazna Tiki Bagi, Receipt Changi Haiduna Changbangam Drabasu Dolai Thabi Kulgi, Kunja Singna Makwigi Low in Kulgi Khazna Tiraga Lakli, Kunja Singna Changbangam Drabanina Makwigi Low Form Sing. Napi na yomlam labani khanna lerambadu ngasi dolai thabi khul yorubada lawfam pumnamak law lokibagi phudit ngakta leramki kanana law ukibano mafamadu da leiriba security force singna mapu nataba miwe singna law ubada kariki gingduna leikibano haina pendaba phongdorakli ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯖꯅꯥ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯔꯤꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯅꯦꯝꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯖꯅꯥꯗꯤ ꯊꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯛꯑ ꯆꯥꯗꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯔꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯪ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯤꯝꯇꯪ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ
Chahi ani makai hena masagi mayumda changba fangdana laklaba IDP singna masagi mayumda changnaba hotnabada security force singna ka henba thawong chathakibagi thawong adu Kundrapam AC gi MLA TS Lokeshwarna akan mamong da condemn torokpaga loinana Sagolmangi CAC hospital da atamnana tear gas caption bagi thawdo adu da chenaba police personnel singgi mathakta action lawgadabani haina demand tawrakli hiramasiga mari leinana ngasi bawparada leiba MLA asigi quarter da pangthokpa pawmi sing unaba amada Lokeshwarna makha taraduna Ladiba IDP sing asi lakliba December tha asi fawbada Churachandpur amadi More natana atay IDP sing masa masagi mayumda hanjin jagani haikibadu mami ma udri masigi mayik laraba khudamasi ngasi dolai thabi ke IDP sing na masagi mayumda changnuba matamda mathau taba thabak amata lakhalamdaba sina oiri loinana hojik ladiba fiba masda lengangna IDP sing December fawbada hanjil hangani haibadu thajaba ngamdre adubu maitei sing masagi khulda hanjinba yadrabasu Kundrapam AC gi manung chanba chanungda leiba kuki khulgi oinadi Kuki khulai paiba singna ngakcharaga khundaba yahaliba si maitai singi khuldasu yahanna bathabak paikhatlu loinana leibaki asuk waraba matamase lengakna Sangai festival pangthok taba yade haibagi matagumna tawriba sigi nungi oiba wahanthok adusu miyamda khanghalu loinana ngasigi khongjangi makha tarakpada Imphal East Police Commando singna Sagolmangi CAC hospital complex da tear gas caption bagi thokdo du inquiry matawduna Chanaba personal singi mathakta chap chaba action lawgadabani haiki Sida saruk yabiriba all the communities masi isana satisfy oidana IDP sing nawalo de darkalete akhoji nungai bam thokpo nungai ni paisa ta bam thokna talin hanna tawire prajajin habi khangdre adoji sintha lapiraga heklo de bakte khoi madu any club ta kaida changbi u tawire haigalai December ta da mana changanena commitment pido masi hek changdaba taraba madugi consequence do adudi Governor Council amasung masi BJP State Unit amasung sagi maduda ona members leba ngapiramba members indo aduna puwam thoidi haibada haidaba ngamoy Sangai Festival ga mari lena ngasi dagi hoduna tha asigi kungani pan fawba numi mangani chupna chathagadaba Sangai Film Festival English ngani kunga manga hodokre Manipur State Film Development Society na konumu mangda leba society sigi auditorium da tourism department ga khusam naduna chathagadaba film festival hodopagi tharamadada Art and Culture ki Commissioner is Gyan Prakash, Joint Secretary Travel Affairs and Hills Horticulture and Science Daryal Julie Anal Amadi, Tourism Department ki Deputy Director Samukcham Jemina Chingbana Thoromapu Singwena Sarukaki. Thoramadu da Gyan Prakash na Khunayama ki mami asi batamatam ki puthokli ba film sing adu da mami tai. Film amada yauri ba wari amadi tawri ba acting na chingba sing adu na matamatam du ki chana launchat sing adu ngasi ki haurakli ba mirol da khanghanna ba machak amasu oiri. Film ama yingba haibasna haurakli ba naha sing da maipuna na thabak tawba ngambagi Wakal Singh Hengal Hanbada Mating Pangli. Festival asida yengningi haiduna yengba fangwaidaba mapalamgi film sing yauna lamdamasigi ariba film kya miyamda yenghanbagi kudong chaba piragani haiki. अखोइना अनांग ओइनिगेदे यंगकपसिंगसी होजिक नौना डिजिटाइज तौबा नत्रगा रेस्टोर तौरगा सिगी फिल्म तरुक्सी होजिककी अखोइगुंबा सिंगनदी मतमदुदा सिनेमादु यंगहौई अदुगा होजिककी अनांग सिंगनदी होजिक हौगलेइबा सिंगनदी अनमने यंगहौरमोयना खल्ली अदु मोइना तंजासी लौरगा मतमदुगी फिल्म सी कमाइन तौबनो कमाइन नमगे अदुगी मतमदुगी मोंगना कमाइन तौगे हाइसी यंगबगी यामना अफबा तंजानी Manipur da thokliba kanglop ki irang ase political dialogue tawraga waroishin purakpa ngamloidabagi fibam da laklabanina India ki president amid engchangbagi matam oire haina Churachandpur Maitei Christian lekaitiki housingna lakoipat all DC complex da hangliba relief camp ta leiriba IDP Maibram Trimutina Manipur da Sangai festival pangthokpa yaningde haiduna changsilakpa khongjangi saruk amoina ngasi sulakoipat hygiene farm da pangthokpa wakani farm da haikre Maibram Trimutina makhatana IDP singna Sangai festival tawba yaningde tawbiga Hairabasu tabi draba PR gi lengak asida aikhoi gi thajaba amata leitre chingkhong chingya da leiri basing masa masa gi mayumda hanjil halagani hai gi wafam su thabak ton tokte Churachandpur Kangpok pi amadi More da gi lanjilakli ba IDP sing busu masa masa gi mayumda hanjil hanbagi thabak su amata paikhatte hai ki Parang kusaw na rin matamasida Sangai festival si tawrakanda ay kuigi sakliba tamoy da sakliba si mutpangam gadrawa masi sungam ngamoy asigumba lana urungan na damakta Sangai festival taway harakanda tamoy da ingtawa pangni natraga santi porakani economic ta hena sakot porakani haibigi somna kanda mayam wakalon da puthokpigano wakal khasitang du khanbi ojik ay koi Manipur da irang nen thaba leite peace leite ojik irang
ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯁꯨꯡꯂꯦꯞ ꯅꯦꯝꯊꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯏꯪꯊꯍꯟꯒꯅꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯤ ꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯏꯪ 2018ꯗ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ PMGSYꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 1,15,000 ꯁꯥꯡꯕ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯂꯩꯍꯟꯒꯗꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ MPCC ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯀꯦ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯚꯕꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯏꯔꯛꯄ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯏꯪ 2023ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ 38 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯦꯞꯅꯕꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯔꯣꯗ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕ ꯏꯪ 2018ꯗ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 103 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 205ꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ 2019 टेंडर तौब ngam ऑफिसर सिंह कदोबै चीफ इंजीनियर होइना थम्मिनोबा करिगिदमक्ता मसिगी अमुक लोकथोक लोकसिन तौदना हाई कोर्ट अमुक चतना लेरिबनोबा कनाना मांगदबनोबा नोई इंजीनियर सिंह खक्ता मांगदब नतेबा ऑफिसर बीजेपी की एमएलए मंत्री सिंह खक्ता मांगदन लेबाक प्रजासिगी पैसा से मांगेबा मसि खंगबियोबा पाउमीसिंग उनबदुदा महाना मखाताना मणिपुर की कॉन्ट्रैक्टर सिंसु एलिजिबल ओइद्रे हाबना आरडी डिपार्टमेंट थिका मुनबा मदी खुचाबी कॉन्ट्रैक्टर सिंह थबक पीनबा होनबना सेंट्रल स्कीम असी फेल ओहेले इंजीनियर सिंदोक सिंजिन तौदना मरु मपांग खक्तदा थबक पीनबा होनरे अमदी हाई कोर्ट ता चटनदुना मियामगी यामलबा सेंफम मांगहले थबक पाइखतपा ngamdraba बीजेपी डबल इंजिन लेंगाक मोरल ग्राउंड फम थादोक फम थोई हाइकी मणिपुर की कंट्रैक्टर एसोसिएशन हाइरिबा टेंडर की नियम से मणिपुर की लोकल कंट्रैक्टर सिंसे सरुक याबा ngamhanre मिनिस्टर मणिपुर की आरडी की मिनिस्टर ऑफिशियल्स इंजीनियर सिंगना मसी मागी खुचाबी कंट्रैक्टर खरदा पीननबगीदमक्ता लोकल कंट्रैक्टर याहुंदबा अदगी गाइडलाइन ने हाइजलगा थबकसी मी अमानी खक्ता पीननबगी प्लान तौबदा मसीगी इंजीनियर सिंह अमुक सिनबा देन टेंडर अमुक कैंसिल तौबा अदुना थिका मुनबदा डेवलपमेंट प्रोग्राम सिंसे पाइखतपा ngamdre ngasiga numit humni shuraba fawbada lenga ki maikadegi positive oiba response amata laktabadegi mayai lambi thingbagi khongjang changsili mongsanggai degina thongkhong lakshmi kaitel yumnam hoidrom fawba national highway 137A mayai lambi sarugama oiriba mafam singasira lambi thingbagi khongjang kanna chathakre lambi sigi fibam fattabana toina accident thokpa misimina kya yaurakpana lambi asi sembinaba kyarak hana authority singda wakatpa madi ban tawduna khongjang kya changsinkhre मसीदगी हेना कनबा खोंजंग चंगसिलक्तुना जेसीबी ना लंबी तौखाइरकपा याई हैना मयाई लंबी अपुनबा लुप की प्रेसिडेंट चिंगशुबम नीलादा जनाना फोंदोरखी एडिशन चिमिजा भक कौदना माना सोइद सेमलनी हाइदना माना कमियन पिरगा होजि बुक सेमबिरक्तबदगी अखोइना मथंग बंदी चत्रकपनी लंबी सेमद्रिबुक्ति अखोइ हेना कनबा खोंजंग चंगसिनबा अखोइ सेम सारना लेजर Journal Education Office Lamphel-Pat Imphal West Sinduna Journal Level Meeting Cum Awareness Program on Community Mobilization and Media Activities for School Head and SMC members Singi Oiba Thoromama Lamphel-Pat Labor Directorate of Education SK Conference Hall the Pangthokre Thoranga Mari Lainana Journal Education Officer John 1 Imphal West Y Hem Chandrana School Level the Chahi Magi textbook prescribed the Wagi Mathakta daily gi midday meal asisu lemna pizari lenga ki school singda mahairoi angang singi damak piri basigumba private school singda di pide haibasi pumna magna khangna rabani private school da basically focus tawri si academic area khakta da focus tawri adubu government ki school singda di new education policy 2020 ki policy ki matungina angang singda academic area khakta natana non academic area da su takpi tambi duna angang singda leiriba talent skill development adu khangtokadabani haiki Donor Ministry NEC amadi Directorate of Education S Kapuna Kusamaduna North East State Singi Mahiroi Singi Oiba North East Students Program on Awareness, Reach and Knowledge on Space Haibasida
North East State singdagi mahiroi chama chama khangatpada Manipur dagi su tongan ba district singdagi government school gi mahiroi sing khangatuna Bangalore de leba Indian Space Research Organization ISRO da thaduna rocket sabamagi thagatpagi matangda interaction program saruk yarunabagi damak taret suba batch ki oina Sanapati amadi Kangpokpi district ki government school gi mahiroi taragani thoi amadi TS Hopua Blason Tauna coordinator oidna Bangalore gi damak ngasi Imphal thadokre The Manipuri University ki Department of Philosophy na sindana World Philosophy Day Symposium English ngani kungamanga DM College of Arts ki Principal Office Building Conference Hall da pangthokre Importance of Philosophy in Life haiba theme da pangthokiba thoramadu da mahiroi faculty member amasung invited dignitaries singa philosophical reflection gi matang da khanaki thoramadu the principal of DM College of Arts amasung dean of the School of Humanities DMU Professor S Lanchin Bamitei former principal of DM College of Arts Dr. A Dorendra former head of the Department of Philosophy DMU Dr. KS Gokul Chandra amasung head of the Department of Philosophy PG TMU Dr. Saratna thorongi athoiba mithunglen sing oiki pangthokiba mahiroi singi Symposium aduda existentialism, socialism, Augustian notion of Sapentian Kant's thesis on ideas of moral reasoning, Hegelian consistent, the contribution of philosophy to mental health and self-understanding haiba hiramasta undergraduate amasung postgraduate students tamliba mahiroi singna presentation piki. India government amadi pambaina luchingba UNLF na athuba matamda wari sanaragani Manipur ki ningtamba haiba wafam asi natana atopa hiram amatada warishin leite yanadaba leirabati atopa khongthang khara sulakani haina pambaina luchingba UNLF ki acting chairman Thokchom Khambatona ngasi pambaina luchingba UNLF ki humpu mathoi suba mapok kumon thorom da haikre kakching khunau Hongbiban da label loop asigi ani super brigade pangtok pathoram aduda Imphal Review Arts and Politics ki editor Pradeep Fanjobam party ki acting chairman Thokchom Khambaton Fox ki acting president BM Yaimasaha loop ki Department of Publicity and Education ki secretary Sarai Rongba Thokchom advisory committee ki Aitonsana party ki general secretary Salam Nongdol, Party Sigi Secretary Organization Khuraijam Ibudau, Party Sigi Chief of Army Staff Khuraijam Khoimu, Relief and Rehabilitation Manipur ki Core Committee ki Convener Yaching Iziki Simre na chingba maruiba mioi singoina saruk yaki. Iramdam asigi damak thawai na pontha pikraba luchingba party ki cadre amasung yawol lalhau ki damak thawai katkraba micham yam gi mafam da lei su katpaga loina na minute ani tumina leptuna ikai khuna basutki acting chairman amakha na kumja lising ani kun gahum doi November gi kun ga mapanda pambaina luchingba UNLF amadi India government ani ki marakta peace agreement haina mingthonba ceasefire agreement ama New Delhi da khurek pinaki ceasefire agreement atu yanaki ba wafam singdi party siga India ge security force ka khud thanaba khudaktagi lepa amadi nakal anina political dialogue tawduna hanadagi muknaduna lakpu Manipur amasung India gi marakta waroishinama purakna bo hotna ba haibadugi matangtani karigumba waroishinama purakpa ngamdrabadi madugi firep amasu dawrakani haiki gomjali singani kunga humdoigi megi ahumda Manipur gi apunba gi saktam bu thugaiba pamba mioi khara tholakhiba du parties na tangai fadana tawdaba yadraba thawtang adu pangthokhi amana amada maral sinaduna leiraga aikoi gi leibasida aikoina oiba kaidawnung dangamloi aikoina pamliba panda masigi wakhalonda aikoi khudimangna lingjel manana punna lepinarabada da oithokani haiki ana masi aikoina akoi gi mingtam yawon khongchat sidagi aikoina handokbana dagana akoi do khulai thadokpodi wapun leite akoi gi wari sanaduna akoi gi wari sinchi porpa yare porpa yadre akoi gi phire kama logani adubu sanagadu ko wafam di niyam gi mingtamba haiba wafam masi khakta impham moyga wari sanani atopa irama matada atopa wafam amatada warosin natragana wari sanaroi haibsi ngasi jo amona thamjage akoi gi niyam solokpada akoi gi leiba solokpada akoi na songthoga kan bai akoi gi thauda akoi gi duty ni akoi na akoi gi duty pangthokoi niyam na akoi bu good aire pangthokani good aire pangthokani aduna akoi na niyam gi damak akoi na leijari basi akoi na tawjei ba khadu niyam na khangnaba haina chongthok na taw dunate akoi di niyam gi damak hingbani niyam gi thawdang pangthoknaba honabada matam khaidana akoi na niyam gi darkar ko matam amada niyam gi bangda lepa ngamna bi damak akoi sem cha dana le
अथोइबा मिथुंग इम्फाल रिव्यू आर्ट्स एंड पॉलिटिक्स के एडिटर प्रदीप फंजोबमना पांदम फंगनबा मतम की ओइना होंगलिबा टारगेट अदु थीरगा एम तौब चंगी मतम की एडजस्ट तौबा मथौ ताई चही चाम की ममांगदा थमलंबा टारगेट अदु अदुम लेपकनी हाबि यारोय मतम की अहोंगबदा यावरगा टारगेट सेमदोक सेमजिन तौरगा फंगनबा होनसी हाइकी justice se por kansada si balance mara mati yengam taka kai da so le ge kai da so le ge ar sendo mo tang se kai da na akoi anawa ideas ba putok si Manipur gi ideas so the new idea of Manipur we have to reimagine Manipur imagine has again how can so give identity has so koi identity si su imagine ka na ko na wakan le ju ko le koi na koi pul le ga hai so ai su no le mi ma so koi amatani hai bunjiji lo no do mi si hai ko imagination da to le ne ado picture lo ko ne picture lo ya ko dia du na ha ga picture lo ya to ne idea Manipur ni a constitution ama pai tong si hai to ne na te di adu dharma tab ne adu ethnicity ne ha ga picture lo ya ba United National Liberation Front UNLF Manipur Safung Lakibaki Humfuga Matui Subam Pokumon Thauram Party ki CHQ MPA ki GHQ MPA ki battalion sing Manipur ki manung amasunga pan ki lebak leba party ki unit sing da miyam ga loinana mai pak na pangthokre hari lo na thingkraba koiring na luching balal holo basigi Central Committee ki Publicity Secretary M Sakhen ki cherwala mada Humfuga Matui Subam Pokumon nimida sigi mapungoi ba thauram party ki Central Headquarters the party ki Chairman NC Koiring officiating General Secretary M. Iboyaima Masung Secretary of Health and Family Welfare O Chingkhaingan Bina President Member Oidana Pangthoki Tharamasra Secretary of Agri and Environment Y. Abo Secretary of Organization KSS Yue Heiba Secretary of Finance M. Munan Military Affairs Committee Member K. Fuyaning CC Member Masung MPA ki Vice Chief of Army Staff L. Konang Thabaloina Tungan Department Singi Senior Officer Singh, Staff Officer Singh, Party Cadre Singh, Lanmi ki Officer Singh, NCO Singh, Amadi Laloi Singh na punna sargyaki. Mapokumon nimedasi ki thawram ki maru oiba saktam di ningtam lalhau da thawai na ponthapi khraba thawba sing de kai khunnabu utuna minute ani tu minute lepa party ki firal chingkhatuna cadre amadi Lanmi Singh na party ki firal da salute tawtuna kai khunnabu utba lebak miyam gi ningtam lalhau da thawai ka thokraba thawba sing gi mafam da laikatba Party Central Committee na puthokpa chahi ge cherol pathokpa madi party gi luchingba singna numerasi ka mari leinabu warol pibana oiki ngasi gi numerasi party asibu lingkhat piramba madi lamjinglam tak piramba laikhidraba luchingba singna pamjaramba Imalebak Manipur bu amuhana ning khatam hanba haiba pandam adu fangnaba khongfam amatta handoktana India lenga ki mayokta ning hanaba leitana lanthing minaba haina nawhongna na wasak minaki loinana Humfuga Matui Suba Mapokum one numit asigi, Toidok Hindok Pasaktam di Indiagi Lenga Asibu Yaning the Bamadi, Pendraba Miam na Toramasda, he na Jauna Sarukakiba Asin Hari. Humfuga Matui Suba Pokumon Toramasi, Pangtok Nabuhana, but the Tongan Bamakalgi, Mating Bibira Kiba Ere Jasimbu, Tagat Funkdokli. May 2023 dagi landa duna irang thol laga kukizo ni hai jaba fruit macha kharana union territory separate administration taliba si ekoi gi sei cha kaya imamang dagi sagalakhiba idea Manipur gi apun musaktam asi derail ton na bahona riba december gi chau singer pa mane singer pa city sabsana thengagadabani kukizo gi beauty class SA Iwakalol Asitagi Hydorokna Adokna Ekoi di Frup Amaga Mapaltana na Puna Himinaba Amason Puna Chokot Minabagaloina na Manipur Yapan Sector Ngakani Haine Torliva CD Taran Opam to E National Highway 202 gi lamlai dik ithobal dam fawbagi lambi semnabagi tender chada kuntra dagi nifu tana tharakpa yauna lambi semnabagi tender tana tharakpa sida thabak sunaba sinadabana lamlai AC ki MLA ke sipom chana Manipur gi governor gi pungning chiksinkhre MLA ke sipom chana Manipur gi governor Ajay Kumar Valada pisin kiba memorandum aduna lamlai AC gi manung chenba National Highway 202 gi lamlai digi thobal dam taba kilometer taragani pan
दशमिक मंगा ओइबा लंबी सेमनबगी थबक पाइखलकलिबा सि लमदम असोंगी मियामना खौरांग नंगाइजरकपा मनी लंबी सेमबगी थबक सुबा हौनबगी प्रोसेस लोइसिलक मतम ओइरकलबसिदा स्टेट गवर्नमेंट की PWD अमसुंग अते इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिंग टेंडर की थबक असदा नियम चुमना चथदबरा हाइबगी चिंगनबा लेरे हौजिक चनबी अमा ओइना कॉन्ट्रैक्ट वर्क लौनबगी टेंडर -35 तगी -45 ताना थारकपदा थबक सुनबा पीबो ओइना चथरकली सुगदबा थबा अदुगी चंगदबा सेनफम अदुदगी चादा कुंथ्रागा मंगादगी निफुगा मंगा फाउबा तारगा थबक लौरगा मदुगी मथक्ता अमु GST की कखरगदी सैंक्शन कोस्टगी चादा यांखै ताना थबक सुबगी फिबमदा लेरगनी मसी ओइरबदी थबक अदुगी पीरिबा क्वालिटी स्टैंडर्ड अदु यौना थबक सुबा ngamloidori क्वालिटी कंप्रोमाइज तौरगनी थबक मपुंग फादबा नत्रगा निंथीजना सुखिदबा तारबदी स्टेट असिगी फाइनेंशियल लॉस ओइहोगनी मियामगी मांगजब ओइहोगनी CPWD वर्क्स मैनुअल की मतुंगिना चादा तरा ताना बिट कोचिंग तौरकपा थोकलबदी एनालिसिस ऑफ रेट्स वर्केबल एग्जीक्यूशन प्लान्स की एनालिसिस अमसुंग डिटेल जस्टिफिकेशन पीबा मथौ ताई हैना हाइरी लमदमसी की मियामना मतम कुइना चटकदबा हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने पिरकनी हाइबगी थाजब थमली हैना मखा तारी इंस्पेक्टर जनरल मणिपुर एंड नागालैंड सेक्टर CRPF की मीटिंग मखादा मरफुगा तरुक सुब बटालियन CRPF न सिविक एक्शन प्रोग्राम की मखादा नोने डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लेबा नुंगटेक 1 कारोंग 1 अमदी लोंगमाई पार्ट 2 विलेज की सोथना लेरिबा खुंजा सिंह द वाटर स्टोरेज टैंक क्या यंथोखरे थरमदुदा कमांडेंट मरफुगा तरुक सुब बटालियन CRPF सौरभ कुमार चौधरी ना वाटर स्टोरेज टैंक असना खुंगंग असिदा सोथना लेरिबा इमुंग सिंह द खरादंग ओइरबसु मतिंग ओइबा ngamlagani खुंगंग असिगी अवारा पाक्या मरी लेनेबा ऑफिसर सिंह द हाइबियु अंगंबा थाकता मतिंग पांगनबा सेम सारे खुंगंग असिगी चाखत थौरांग मरी लेनना खना नैनखी हाइना मरफुगा तरुक सुब बटालियन CRPF लमफेलपाट इम्फाल के सेकंड इन कमांड W नंदिनी ना थादोरक चेरोल अमना फोंदोरकली Security force na drug lalon ba makangpokpi police station ki manung chanba bongmol khuldagi ngarang fare hari police tagi fangba pawda fagalaba miyoy asigi maming lunkho haw kipgen chahi nifuga humdoi cycle police station ki manung chanba gunfai bungdagi ni mahakhulasi chief ni mangondagi kani gram chamapan marfuga taruk fagale hari hosi pawgi martana temba bremtang lominasi मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदकता फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नत्तना नकमही चेलबा अमदि खंगनाव मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप होंगलगलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनदरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते सासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोकलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंगमक सिबु ngakthokke hairabadi जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल ब्रेक मतुंग न मयाम मुखना तराम नोकचरी मखाताबा पाउ पिसरी जगोई नाचोम संगीत कला अकादमी महाविद्यालय JNSKM की कुनगमंगा सुबम पोकुमोन थोरम अमदी सिल्वर जुबिली इंग्लिसिंगनी कुनगमंगा पांगथोखरे जरीबाम डिस्ट्रिक्ट की लखीपुर लेबा ICD की कॉन्फ्रेंस हॉल द पांगथोखिबा थोरम मदुदा हानेगी एक्स चेयरमैन जिला परिषद जरीबाम M विनाना अफब खुनाय म सेमगत पाहाइबसी होय हौजिक लेरिबा अखोइना सेमगत फम थोई अखोइ खुदिमंगना पुनसिंदुना सेमिनागदबनी ताइबंग पानसी काला असि साहित्य द हिंगलिबनी मणिपुर की लेरिबा तंगदु लैतादब फिबम मस्ता काला साना खोनाबा अमदी अतै लम कयाददी अतोप स्टेट सिंगल लंबा तौब ngamli अफब खुनाय म ओइरकनब होनमिनसी हाइखी मतम कुइना मोरेदा मणिपुर पुलिस की OC अमदी SDPO ओइना थबक पुबिरंबा अमदी मोरेदा मसागी मथौ तौरिङैदा कुकी खुलाई पाइबसिंग हाटपीख्रबा चोंगथाम आनंदगी यांखैग हुमदोइ सुबमा पोकुमोन निमित की थौरममा ngasi इम्फाल ईस्ट की पोरमपा TV टावर रिलीफ कैंप त लेबा मोरेगी IDP सिंगा पुन्ना पांगथोकमिनखरे थौरमदुदा लेखिद्रबा SDPO चोंगथाम आनंदगी इमुंग मनुंगी मियोइ सिंग अमसुंग मोरेगी अहलमन सिंगना SDPO आनंद हिंगलिंगे मतमदा मोरे अमदी मणिपुर की मियामगी याइफनब तौरम थबक थौरम क्याबु निंगसिंगदुना वाफम क्या फुंगदोंनखी लेखिद्रबा आनंद मोरेदा मतम खरा पोस्टिंग लेरिंगैदा मोरे टाउन असिदा स्पोर्ट्स अमदी एजुकेशन का मरी लेनना यूथ सिंगी प्रोग्राम क्या पाइखत पिरमी हाइखी
Rashtrahit Sarbopari Sangathan Manipur State Unit ki mapangal hena kangkhatnaba State President yauna thaupuba singkhankre lamboi khonang mokhong de labor Progressive Artist Laboratory Complex ta pangthokiba mifam aduna sangathan asigi Manipur State Unit ki mapangal hena kangkhatnaba wafam kya sukhanaki mifam aduna saknairaba politician mayengbam amutombi bu sangathan asigi State President oina khanki State General Secretary oina Art Society Manipur ki life members oiriba academician ningombam nilamani loinana Sangit Natak Academy awardee na mairakpam tikenbu North East Cultural Coordinator oina khankre Bhubaneswar da pangthokiba Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry ki nifugataruk suba National Conference da RIMS ki Department of Pediatric and Preventive Dentistry Dental College na lemjaningai oiraba mana ani fanglakle hari Department asna ISPPD World Oral Health Day Celebration Contest ani suba prize amasung Nanhi Muskan Project English ngani kunga mangada ahanba mana fangki mana si Associate Professor Dr. Wairokpam Bhumikana receive tauki hari Lamdamasi pothok marang kaina puthokpa madi chinjak mibal tangdaba haibagi pandamda Universal Friendship Organization UFO Central Headquarter Haipoki Makhada Chingfu Collective Farm haina mingthonba organization asigi Agriculture Department ama hangdoki bagalainana UFO Manipur manungda leiba battalion amadi branch singda maru marang sing yenthokre UFO gi Secretary General Wai Mairabana Lamdamasigi Miyoi Kyana Chinjak to Mipal Tangdanaba Hotnaba Haibasi Yam Tangai Fade Maramaduna Aikoi Kudimangna Hu Chendaba Potok Sing Potokuna Lamdamasida Afaba Chinjak Panghanabagi Pandam the organization Sigi Ladyba Branch Samadi Battalion Sing the Marumarang and Topagi Tabagasi Pakatpani Haiki Manipal Signa Health Insurance Infal Branch ngasi haunabi matungina veteran politician Okram Joina Hangtokre MG Avenue Siroi Forex Building the Pangtopa Manipal Signa Health Insurance Infal Branch Hangtopagi Thoromaduda Marilena Okram Joina Later Lyra Bana Yamba Masiki Matakta Chahi Ahom Loan Fazil Lava Toklibe Irangasna Summit Loan Gifibum Asuki Matik Wanaraba Matamasa Asigumba Ana lying the Chauna Mating Pangba India gi oinasu khwaidagi hongba Manipal Signa Health Insurance Infal Branch asna chauna kanaba piragani haiki Manipal Signa Health Insurance Infal Branch Manager Thaunaujam Ranelna chahi meda sel yamna yamda bida senthok yamna lejeda singna fawwa yawba yanabagi yam same laba Manipal Signa Health Insurance asna India da leiba hospital lising Taraka Mangada cashless oina laying ba yabadana tana Manipur gi oina so siza hospital amadi Asian hospital ani sida housing maki oina laying ba yari haiki CC Higher Secondary School gi maru oiba alumni association ama oiriba ACCSA gi special general body meeting ama association asigi advisor Dr. Rajkumar Lenin gi yumda mahak masamakna chairman oiduna pangthokre Mifamadda English ngani kunga mangadagi kunga nipan gi term thopugadaba singsu khankre Lilong Higher Secondary School na sindana students traditional iyong fee attire gi ani suba chehi gi kumon thoram Lilong Higher Secondary School gi campus ta pangthokre thoramadura lang thabal AC gi MLA Karam Sham yauna miyoi kyana sarugyaki thoronga mari lenana principal Lilong Higher Secondary School Dr. Ningombam Santana malim gi oina iyong gi fee asi season abagi chang asi nomo gi wangkhalakli Aikoigi iyongi fee asina school uniform ama oina seasonaba khaknatana aikoigi ipai pu singna thambiramba culture ga mari leinaba chanakanglo nasi yokhatpaga chauna mating oigani haiki Lions Club of Thawbal sindana diabetes and well-being hyperteam the district asigi tongan firm singda health camp pangthokre tharamasigi makha chatharak poina Jupiter Club Bamol Leirak Thawbal ga punna sindana public stage Manglampakta camp pangthokre camp aduda punna miyoi chamaga marfuga mangarom lying chathaki hari Bhagwan Sri Satya Sai Baba gi mapok kumon thoranga mari lenana Sri Satya Sai Seva Organization Manipurna ima kaithelda acha thak sing miyam de yenthokre Nasi aikoigi club EC Oinam Tingelgi official mifam ama pangthoktuna haukiba Friday November gi kungamathoi STO club singjamai mengbam laikai gi president oibiramba akoijam Santi Kumar na manung matam chadana leikidabda EC club ki members in a minute ani to min leptuna awawa phungdopagi thoram ama pangthokre
Patsoi Block Congress Committee ki advisor oina achokba thau kya puramba Patsoi Part 2 dagi Irom Krishnana tha sigi November gi taraga mapan da leikidabada Patsoi Block Congress Committee ni minute ani tumina leptuna awaba phungdokre hanagi Minister A.K. Mirabaina tabung khokta leiba yumda pangthokiba awaba phungdokki tharamadada Patsoi Block Congress Committee ki thau puba sing amadi kendra sigi masak naiba mioi kyana saruk yakhi Hauzik sanabagi paw khoi gi senior sports journalist boya ning thousam dagi lobirasi Manipur MSR Boxing Association Mabagi Meng Makada ngasi dagi unit taramanga gi nupa madinupi boxer Sani Humpuna Saruk Yaduna Kumal Lampak Sports Complex ki boxing arena da ahum suba governance ka boxing championship haukre hokdopaki thoramda Manipur Olympic Association ki president Sunin Elangbam Mabagi hana president oiramba NG Tej Kumar Manipur Olympic Association ki treasurer TH Kiran Kumar Sarita Boxing Academy Mayang Impan ki secretary CH Thoiba Singh amadi MKR BF ki secretary Jimmy Leibon na Thormapu Singh oike pangthokadoriba championship asigi ngasi ahpu numit ki sanakiba sahi 35 makhagi napamachagi kilogram 94 makhagi da individual da saruk yariba akham Bisorjit na Prem Kumar Boxing Academy ki Neljit Ningombamu maithiba pikre National Sports Academy ki Pebam Johen Bana individual gi Sinthoiba Sanasambu Mayengbam Suranjoy Boxing Academy gi Wangthoiba Maikamna Nongada Boxing Academy gi Yaiphathoi Athokpam Bomadi individual gi Waikhom David Maitaina Upopi Youth Development Club ki Athokpam Tomthin Ngan Maitaibu Maithiba Piduna Mathangi round Sangkhre Taramanga Suba Manipur Polo International gi ngasi sanakiba match singda USA Polo Team amadi India Polo Team bi Manipur mai pakre Manipur Horse Riding and Polo Association gi meng makhada tha sigi tang kunithoi degi mapa leba ki team ani Colombia mari United States yauna punna polo team mangana saruk yaduna Imphal gi mapal kangjibung polo ground chathariba Taramanga Suba Manipur Polo International gi ngasi sanakiba ahanba match ta United States Polo Team na India Polo Team si Chhattisgarh bu panjal tarit mangada maitiba pikibani USA Polo Team gi mai pakibigi panjal singadu Zachary Coleman amadi David Aiden Mikarna panjal ahum sanki atopa panjal aduna David Nathal Coleman na sanki bane India Polo Team si Chhattisgarh gi panjal sing aduna ki ai Susilona panjal ahum sanki atopa panjal ani aduna K Swarna Kumar na sanki bane ani suba match ki sanakibada India Polo Team B Manipur na India Polo Team A Indian Polo Association bu panjal taramathoi tareta maitiba pikre India Polo Team B Manipur gi mai pakibigi panjal singadu S Bonbon na panjal mari L Atang mana panjal ahum sanki atopa panjal mari aduna T Leisemba madi S Solin na panjal ani sanki match asida maiti kiba Indian Polo Team A Indian Polo Association gi panjal sing aduna Y Bijay Singh na panjal manga sanki atopa panjal ani aduna Rabinder Mang amadi Major Anand Raj Purohit na sanki bane Mga suba Dr. Moirangthem Manauton Singh amadi Moirangthem Ongbi Chandrasakhi Devi Master Football Championship ki ngasi sanakiba match singda Basai Thangmiban amadi Langtabal FC mai pakre Sunday FC Manipur gi meng makhada tha sigi tang kulumdoi degi Tim Taranithoi na group ahum thongna khaiduktuna lamlong thongkhong da leiba artificial tap ground da chathariba Mga suba Dr. Moirangthem Manauton Singh amadi Moirangthem Ongbi Chandrasakhi Devi Master Football Championship ki ngasi sanakiba ahanba match ta Basai Thangmiban na BFC Kawabu gol ani sinoda maitiba pikibane Basai Thangmiban gi mai pakibi gol ani adu en imochana match ki taramathoi suba minute gol ama sanki atopa gol aduna BFC Kawagi Sanaroi PH Panchan na match ki taratruk suba minute on goal oina sanki ani suba match ki sanakibada Langthabal FC na Plam Yai School bu gol ahum ani da maitiba pikre Langthabal FC gi mai pakibigi gol ahum madu o tombana match ki kunmathoi suba madi match ki ahan bahap ki ahap minute ani da gol ani sanki atopa gol aduna CH Prakash na match ki nifumathoi suba minute sanki bane
मैच असिदा माइथिखिबा फ्लाम या स्कूल की गोल अनि अदुना एस रोहन ना मैच की कुंथ्रा मंगा सुबमदी मैच की अपिबा मतम की हाफ मिनट अनिदा सनखिबने मणिपुर बास्केटबॉल एसोसिएशन की मेंग मखादा सिंगा मथक यंग लर्नर्स क्लब न सिंधुना ngasi dagi tim nipan group ani thongna khaidukuna pisum singa matak basketball court ta ahum suba CYLC State Open Basketball Championship haukre ngasi ahubun mi sanaki ba ahan ba match ta CYLC team A singa mathakna CYLC team B singa mathakpu point yankhayum dei kunthra tareta mighty ba pi khre ani suba match ta youth club uripong na Manipur University Kanchipur bu point nifu taru nifu doi da mighty ba pi khi Manipur Veteran Cricket Association gi meng makhada tha sigi tang kulumdoi degi tim kunma thoina group mari thongna khairutuna langtabal public ground chathariba kunithoi suba Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanaki ba match ta YUCC Kwakathel na YCC Wangkhaibu ran humputareta maitiba pi khre match asida YUCC Kwakathel na tos ngamduna ahan betting tokibada apibo over kuntrada wicket mapan turaga ran chama gumpumanga dauki masigi pakhumda anisuba betting tokiba YCC Wangkhaina over kunga ball amada wicket loina turaga ran marfu tarani pan khak lauduna match asi maiti kibane match asida YUCC Kwakathil gi sanaroi Rix na ran kuntra manga mati wicket ani lauduna man of the match ta ki District Sports Association DSA Kaching Ming Makhada tha sigi tang nipan degi team tare na saruk yaduna DSA Kaching Playground na sathariba second division football ki ngasi sanaki ba ahan ba match ta Sesu Kaching na JA Kaching bu goal ani amada maitiba pi khre Sesu Kaching ki goal ani adu Rustam na match ki nipunipan subamadi nipumapan subaminita sankhi JA Kaching gi amatangar ba goal aduna Y Gopal na match ki yankhai humdoi suba minita sankhi ani suba match ki sanakibada SFC Sora na YGC Lamidong bu goal ani sinoda maitiba pi khre SFC Sora gi mai pakibi goal ani adu El Sohel na match ki humputra mapan subamadi Ipham Nawaz Khan na match ki apimatam gi half minute ahumda sankhi District Football Association Thobal gi meng makhada tha sigi tang tarahumdoi degi team ahum na saruk yaduna mini stadium Thobal ningomam da chathariba second division football league tournament ki ngachi sanaki bam match ta Susal Langthabal amadi JJFA hauka goal amata chanadana draw chatkre Nepal Suba National Cadet Pumsi amadi Kerugi Taekwondo Championship ta Manipur na silver mari bronze ani puna medal taruk lauduna overall cadet boys gi second runners up tare Taekwondo Federation of India ki meng makhada tha sigi tang kunmathoi degi Punjab ki PAP Indoor Stadium Jalandhar da satharakhiba Nepal Suba National Cadet Pumsi amadi Kerugi Taekwondo Championship ta Manipur gi sanaroi kunmari amadi official ani na saruk yakhibada silver mari bronze ani puna medal taruk lauduna overall cadet boys second runners up ta khibane Naurem Ranjit amadi Laimram Joy Priya Chanuna Manipur team gi coach oina saruk yakhi Thagachari boyai makhataba sanabagi pawmu pisari BCCI Domestic Season 2025-26 ki sarugamo oina Agartala gi Police Training Academy ground chathariba Women's T20 Under 23 Trophy Plate Manipur Arunachal Pradesh pu run kuncha gamari da maitiba pikre Manipur na toss ngamduna batting paikiba duda apiba over ki manungda wicket mari turaga run chamaga kunga manga lauki masigi pakhumda Arunachal Pradesh na apiba over ki manungda wicket nipan turaga supnagi run marfudrama thoi khak lauduna maiti kibani December gi taraga taruktagi kunga mathoi da pangthokadoriba Humfugamapan Super National School Games 2025-26 ki Saharanpur UP Boys and Girls Under 17 Years Kuraz Game asigi damak November gi kunga mari dagi kunga taruk fawba chathagadaba Inter School Games State Level come Trial Selection Kuraz ngasi Kumalampak Kangsangda Yas na sinduna games asigi convener oibiri BY Khom Kamalini na hawdokre Inter School Games State Level Kuras asida district ahum na sarukyaki Imphal West Imphal East Thobal hariba district ahum asigi sanaroi sing na sarukyaki Manipur Kuras Association gi General Secretary yauna officiating taragani thoina oiduna mapung fana hawdokhi Yas ki director na thokpa order maki matungina Imphal East ki Rugby
Under 19 district level inter school trial cum selection test Kumalampak ta pangtholakani hari form thazin bagi aroiba matam November gi kun ga taret ni amadi competition na November gi kun ga mapan amadi kun trani All Manipur Polo Association ki meeting makhata tha asigi tang kun ga mathoi dagi polo team kun ga mathoi na saruk yaduna knockout basis ta manung kangjei bung kangla da chathari ba mari suba sagol kangjei club ki cup ki ngasi sanaki ba ahan ba match ta MPSC amasung ESC Polo Club na sanaki ba match ta ESC Polo Club na MPSC bu panjal mapan tarukta maiti ba pikre ani suba ground da KNMMRC na Uhal Polo Club bu Panjal Taraka Mathoi Amada Maiti Piki, Ahum Suba Sanaki ba match na Jinkai Hunba Polo Club na Arvin Polo Club pu Panjal Taraka Mathoi Tarukta Maiti Piki. Tomo FC Wangoiga Sanjenbam FC ga lakliba tangkun ga mapan the final match sanaragani. Golden Pillar Club GPC na sinduna uchiwa mamang lekai da leba ibudo pakang ba sports complex da thasigi haukiba tang nipan dagi horaga Tim kun gamathoina sarukaduna chatharakpa second state level advocate Sagol Semjiten Maite Memorial Village Men's 5-a-side Open Football Tournament ki ngasi ani suba aroiba semi-final match ta Tamo FC Wangoina 2 yenthabu goal taruk amada maichiba piduna Tamo FC ki jersey number Nipan TS Rohit na goal ahum jersey number kun gatare TS Thomas na goal ama duga jersey number 4 ke Risikanta na goal ama chenki Kanglepak Students Association Imphal East District Council ki nauna thopu kadaba sing khankre District Council asigi President oina Asem Vivek Ras Vice President oina Puthem Santosh Secretary General oina Laijing Kofem Maring khankre hari Hausul select pada maroi ba paw amkhana pisari Dolai Thabi Khulgi IDP Singh Mayum da leizarage haina Security Force kamukna raba matung da Dolai Thabi Khul yaurure Security Force na tathurakre Hongjang Changsiliba IDP Singa Security Force ka chawna mukna ba thokre aso apan yaukre Security Force na Sagolmang Community Health Center da tear gas caption kre Sagolmang CAC Hospital da tear gas caption wada chenaba police personnel singi mathakta action lokhat kadabani haina MLA Lokeshwar na hai kre Amadi Sangai Festival ga mari leina ngasi dagi Sangai Film Festival thokokre ngasi gi wena di ISTV na sandok chari ba paw matang asi lu shinjare miring tabiri ba pumna ma pom khana kharum jari